Oh, ausi le kae? Re ona le kae? Ke teng my sis. Mona re ngoletswe ke abuti Sibusiso. Ke a tshepa hore le hlobana jwang ngwana la abuti Sibusiso. Ke boyfriend taka. O ke boyfriend yao. O ke a tshepa ne ntse o tla lla ba se mo ka tsela o joditse gore batho ba Josie Bioscope. Then o buang le ena mona ke Lady Blue my sis ane. Ke tlo fa abuti Sibusiso and chance yo ga ipollo go ba re ngolletse. Abuti Sibusiso ke yo ausi ke kopa mo jwetse nthong le ngwe ntse ntjwetsa yona ke le mona a soka fihla. Mfuna ukuthi angitshele ukuthi sithanda sami ukuthi ngishiyeleni mangibuye emsebenzini ngithola after 3 weeks lokuhambile ukuthi yini problem engikwenze yona mina after 5 years isiphila sonke mangithole endlini uthathile izinto zakho wahambile ungishiyile waye ngangitshela ukuthi awusangifuni ifoni awuyibambi angazi ukuthi iproblem yakho yini ufuna ukuthi ungitshele that's why ngibhalele iJosie Bioscope. Okay. Motaka. Like o bolla nnete ne nna ke sa o rata too much, but then there lebaka la hore nna ke tsamaya mo phelo ba hao ne o na le ntse ngwa hopola before ke tsamaya like last week ne be ke outfit ne go rometse message ka romela message ka re motho wa ka wa tseba keng ntho wena o dirang ya hore rena re le kontlong o swantse re robalane ne wena a o robale nna mo kukung o robale nna go morao wa hopola message wala go rometse ngona so ntho like ne ke tshaba o e bolela ke gale ke bolela like ke boletse le wena almost every day. My sis ha go ba le lwena mo kukung go ba le lwena go morao jwang re batla o understand le di viewers ka tlo gona understand ha go ba le lwena mo kukung go ba le lwena jwang go morao. Okay my sister boyfriend akane nna le ena like re thomile sharp wa understand so rena le 5 years okay ratane so 2 years ka fela be re robalana botse robala go kukung re le sharp re le happy again after 2 years motho a thoma a change a ba ra thoma like if re robalana again motho okay re sharp re tsena go dikubong ra romentana o monate instead wa tswelo ke mona ke instead re yena a robale nna sharp go kukung yaka yena o tsentse pipi ya hae go mora wa ka Go di bonong tsa ka osi ka Setswana ntho e ntina ka hore nke be santini nke be ke sana le yena no Kanjani lento lena beyithi bekayizwa kamnandi since siqale lento le kay 3 years my sister. umaka nna zanga nto ka enjoy ne ke kwa botlhoko always wena o ipotsa jwang ka hore always ne ke roba le wena ne ke phela ke tswa madi ke phela ke kwa botlhoko ene ke alla le golla ke alla le kila ka dikeledi straight a una mona twana no so wena ha o mo jo dula a lol le time o tswa dikeledi o nagana hore ke letsa keng wena o nagana hore ke letsa keng wena o liswa keng ke letsa gore motho ke kwa botlhoko ya gona hore pipi tsene ka mo morao wena wa tsewa wa ruta ka di bone o etsa wa ruta mos wa ruta my sis ya ruta nna ba se my sister yena wa ruta mos bona una lo ruta akahambi la endlini yami mina ngicela ukubuza wena njama mina njenge out yeah njami ikuku imnandi uzochoose isibunu of ikuku sisibunu zimnandi bra yami ibunu nazo zimnandi zimnandi so long avuma ngithi so long le 3 years lokho since lokho avuma okay ari ke tsena mo tabeng wa kere ya hore o sibunu se mnata kere wa polana kola o mpotsa hore he baby o tlamelo hore he o tsamaye o ye ko di watwa tsa basadi nna ka segwa sona di ampalla hore ye o ye di doctor tsa basadi what ka re kuku ha wa isa grip asinto e boletse ha isa grip wena my sis ya khone ha isa grip jwang kuku a jwa di bonong buta ko o jwetse hayi usisi lo istatwa sami sine nna ke batla o tseba ha isa grip jwang kuku yayo bana o jwa di bonong so bothata e tlwaele eng that's why sa mo masi eva emuva uthi ku sharp so namhlanje uzokhomplena ngazi ukuthi ukhomplelelana uthi mara a ke wa mutla o re lona le ba intimate o montsha dikeledi walla ene ha lise ko wa enjoy o lise ko utla bohloko after 5 years my sister after 5 years ke la jwang Sibusiso ke la jwang ifiki kwa mnati ke la jwang ena hore ke a ruta moruto ha ke rute moruto o nahanang wena o la hore ke kwa mnati wena ha o ruta moruto ke ruta moruto o bontsha ke kwa botlhoko uthi thole enye indoda ke mos like no shota no ke no inyela once mara sela bona o faretse like o jile di guava o re kwa botlhoko bo bojang that is exactly into le re kae mara bese enjoy kahle namhlanje ngazi ukuthi yini problem yakho so wena le bakala go ska moja kuku ke eng dala ngicalile lento lesidlala ngeboni and uyabona ama sister emuva
right kakhulu imnandi because lo muntu unabantwana ngithi abangasibo bami so uyayibona ikuku yevulekile ngapha emuva ku right mos njengoba athola abantwana kwenzakalani njengoba umuntu wesimama mawuthola umuntu wesimama mayithola abantwana ikuku iyavuleka manje ayivaleki ngoba ikuku ifana lerekere ayivaleki ayisangigriphi kahle mina emva kungcono ngale muva and lezi zinto nginokuzenza ngizibuka kuma TV kuma phone kuma video amafonini yabo so wena di video tsetsa batho ba bang intimate o shebella tsa mabajana ngisibonu ke shebelela tsona ke re ke etsela motho wa ka gore kontlono re be monate because ka mo le akusena next ka mo kai kokukunya kokukwene haye sister emapedi jolo okay fine a ke re nna a ke monate so monna like wa untse mo camera unya gore unya ka monna a re ke bulele ka silungu what you want from me ufuna wena siswa unkisha kai ufuna na manje awutombile tja di camera mo because okay futhi namanje uthami ngisafuna ukumudla emuva namanje angeke ngimudle emuva uzomudla phi angithi uya complainer if nasa complain nenzo tlo moja siboni wena so tshunkuka how you enjoy motho mola be honest ngizomudla ikuku yana yakhe mara ngisamfuna ngisamnida my sister awusikiyo senza natla uja kuku ay unamthu akisabulelena wo kuvela khani wa link sedile mo a ke botliseditse gore ke yo my brother o itse o tlo o tsamaile wena re tsebele baka ke wena o so tsho o ja di bonong emapile osi so if u dise lena le tla khona on solve or le tla khona solve issue ya ona e so rona re tlo thusa o solo re tlo fa yena ke re conclusion yo gantlantle a tsebe yena go etsalang ba nna sa tsebe go bona o tsamaetseng ke mo rona batho ba tshotse bioscope ga fitla ene ga make sure lena ke mo a tsebe go yena ha o rate ntho ga o ja di bono wa bona re shapo ha ka kang gona mara nna hana gore ntho e simple ka eng my sister le no o ke sa kwa botlhoko so ke sa kwa botlhoko so what if ntho a ithoma gape o tlo ithoma gape wena o mo boja ka go se bonong my sister mina manje bengicela lo muntu wami sibuyelelane lokho khala ngakho zokulungisa ke mina o tlo lukisa eng mo jwetse ke yo pela hawo zolungisa le nto leyo khala ngayo ukuthi mina ngimuje emarafu hayi ukuthi wena ungizolungisa lento ukuthi ngimudla ibuno ninyengisa utshwanza hayi ukuthi le ukuthi ngithi hawubuwele maka ke ngomoja sibuno wena ngibuyile ukuthi ngiyamudla vebe ngimudla umdidi mara ngizayeka lo ukudla umdidi ke manje uzoyeka ngiyacabanga seyiyagripha out yami no because kudala ungayidli uyangithola uyibhizi ngomuntu I'm sure manje seyigrand seyisendleleni mara wa itse bantho ba reng ke constipation my sister ya utlwe batho o botlhoko o he bana ntshele o jile di guava o jile di guava re ya toilet botlhoko ba gona what about ntshele ene wa tseba re ntshela ke le shika ke ai hola mola pipila ai tsoa mola itsema ba strong mola itsena ko morao wa ka tloela o boela bake a ke re khupela tshwarelo mara never wena sa moja sibone never my sister ngeke saphinda ngimudle emdidini o tlo moja kae no okukwene haya my sister ke wa buti go tlo ilukisa o tlo ja ka pele o tlo ja kuku nice okay ka mogolo re ubiditse ba josi bioscope ke so ka mogo bolelang ka gona gore wena gopela tshwarelo ko nna if this thing ya repeater ke ba bitse gape re be mo TV okay rena re tano ba a laughing stock ningasibiza awumangaphinda ningasibiza siyabuya futhi nice okay mara mina ngiyalithembisa ukuthi angeke siphinde nisibize futhi again anyeke vele isibuno sasifuna hayi bonile ukuthi yangimoshela emzini wami nami ngithi ngisase ngithi ngizama ukubuilda umuzi ngibe nomfazi wami nabantwana ngizimoshele ngiyi-1 ulukile guys ke a tshepa la bona re ngole se ka butisibusiso na sa tsebe gore why girlfriend a ene e tsamaile so re thotse re girlfriend e tsamaile ka baka la ga butisibusiso ba intimate ha moje ka pele o moja ka morao and ntho eo e motlwisa bohloko time and time understand so ke a tshepa lona mo hae haebe o couple kapa o ko relationshiping whereby partner ya hao ha o go ba le lwena ka tsela e sharp o ska lebala fela o rose blue ke kopa thuso mo ka o etsa eng ka o emailela ko Jozi Bioscope totse o totsele ke a le rata ka o fela guys kopa le subscribeng le sharing le bile le re following le likeng our videos ke a le rata ne yes baby